Ngiyanibingelela abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Ngibingelela abazalwane bonke endaweni zonke lapho bekhona. Nanku umlayezo enginawo kulezi insuku esiphila kuzo, ukuthi lapho khona noma usekhaya uvula iBhayibheli lakho esibuka incwadi kaJeremiah 1 chapter verse lika 4. iBhayibheli lithi kwafika izwi kimi likaJehova lathi, ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofeti ezizweni. Umlayezo wami ukuthi-ke bazalwane benkosi, uNkulunkulu uyasazi, uNkulunkulu wakwazi, njengoba ukhona nje uyaziwa emazulwini. Number 1. Number 2, uNkulunkulu engakakubumbi wakwenza wabangcwele. Ungcwele wena, noma ubungcwele usathane ngabuntshontsha, kodwa wena ungongcwele kaJehova. Okwesithathu, wakwenza umprofeti uJeremiah, wamenza umprofeti. Into esikhulekelayo kakhulu enginxusa kubazalwane ukuthi sewaziwa, walethwa emhlabeni. Uyazi ukuthi uNkulunkulu wakwenza ukuthi ube yini emhlabeni. Ake sikhulekele bazalwane, ngoba kubonakala ngathi uSathane ugcine ethatha impilo zethu esibusa ingoba asizazi ukuthi singobani. Kungakho sibuswa imimoya yonke khona emhlabeni ngokuthi asizazi ukuthi singobani. Ngicela abazalwane abazobuyela kuNkulunkulu bathi, Baba, veza kimi ukuthi wangenza ngaba ubani emhlabeni. Ngubani kulomhlaba engiphila kuwo, ukuze kungabibikho demoni elima phezu kwempilo yakho, kungakubikho mcabango ezophikisana nalokho uNkulunkulu akwenza waba yikho. Kodwa uma uzazi ukuthi ubani, iBhayibheli lithi unikeziwe ukubusa phezu komhlaba, unqobe. Ungumnqobi wena, awusiyena umuntu onqotshwayo. Hlala ngokuzazi ukuthi ungubani, buyela kuNkulunkulu akwazise ukuthi ungubani. Cela ukukhuleka nabazalwane abakhona. Baba, egameni likaJesu waseNazaretha, ngiyakhuleka njengamanje ukuthi umzalwane naloya okhona amembulele ukuthi azibone ukuthi ungubani nakulesi sikhathi semoya yempi evunguza emhlabeni, kodwa akazazi ukuthi ungumnqobi, akahlulwa, angabi naluvalo, amele wena uNkulunkulu wedwa, ngegama nangegazi likaJesu Kristu. Amen.